Hao, Maja, o nyakang mo? E be ke tlile go bona wena moratiwa. O tlile go bona nna? He bana, shwanong e ba o nyakang ka rumong ya ga Lulu. Ke tsene ka morumong ya Lulu ka phoso be ke nana gore ke ya gago. Maja, o na le 3 years ka moka o tla mo rumong yaka. Shwanong go diragetseng gore fo timela le kgono fela. Moratiwa tlogela drama hle, ga se ke tšee nako e telele ka morumong ya Lulu. Oh, gane bile be o dutse le ena. Love, ke rile go bona gore ke room ye rong kana pile ka tswa. Maja, gape taba tša gago a di kwala, gane wa o rata maaka so. A se gore ke rata maaka. Wa tseba ebile wa mbora wa kwa. Yo! Love, e re ke ye toilet re tla bolela ge ke fetša. Le nna ke ya toilet, ha re tsamaye ka moka. Ya ne? Wa tseba, ke fila o ka re Maja o mpotša maaka. A se gore dilo tše be ba mpotša tšona ka yana le Lulu ke nnete mara. Ya, ke swanetše go thoma go ba hlokomela. Go ka re ke a bapalwa mo? Go na le motho. Love, ga ke nyake re elwa re loša ke dilwana tša go sere selo. Maja, ga botse go na le seo se diragalago magareng ga gago le Lulu. Mantwa gane o ntše a jwang mara a tsa ebile ga ke tshepe gore ke wena o ka nnaganelang dilonyana tša mohuta oo. Ye madota, tšonong wa o kwata. O se kampotše gore wae ke kwata ka gobane dilo tse o di bolelago di a nkgopiša. Maja, ke kgopela o tsamaye. Ke re tsamaya. Mantwa, a o ngolobsela yini Maja? Ranzo, wa tsa Maja o ntenne. Hei, ke kwele go lekane man. Se I endle yini sweswi? Nje a swo boha ku ri u n'wi byela ku ri a famba. Wena le wena o ka re ko ntena jwalo, he bana. Sorry, me a no la ta tiva ku ri u endle yini. Maja e ba le ka rumong ya ga Lulu. Ge ke mmotše gore wae, o mpotša maaka. U nga vileli, u ta wu tiva ntiyiso ku nga ri khale. Mina ni ringetile ku ku komba leswaku wena va tlanga hi wena, kambe a wu ni yingiseli. Hlantswa swibye me ni ta sungula ku sweka. Ke kgopela wa ape e bušwa ka nama hle. Ni lava ku sweka rhayisi na stew. He banna, ke ka rapi ya bušwa hle. Me nga ni byele ku ri ni sweka yini. We u ta sweka vuswa mundzuku, me ni sweka rhayisi namuntlha. Eish, wa tsa dutše tša go pataganela dipoto le di-roommate tše a se tšona wa kwa. Yo! Yo, mon, test ela metse be ka phara gore man. A ba ke tsebe gore go pass. Nna ena plus a ka practice ke nagana gore ko hwetša 0. Ene be test ya bona mafelelo mo. Ke no rapela gore ke qualify yo ngwala exam. Gape go fedile ka nna ke tšere 0 ka test ya mmetse. A re no emela Friday mo na re bone semester mark tša borena le tsa mabjana. Ka mo gape nna o ka re ga ke tlo qualifya go ngwala di-module tša ka moka. Maja a bona o fete module 5 man. O ka balla go qualify mo module go se the way register next year. Ka mo monna gape go fedile ka nna. Mogwera, a fa re o phasa mara. Gape test ele ya today be ile bothata. Yo! Test ela e be e sa babe ka kuju man. A re tlogele tša test, mpotše mo. Go diragalang magareng ga gago le Maja? O raka eng Mantwa? Maja e ba dira eng ka kwa rumong ya gago maabane mosegare? Mogwera, tlogela drama. Nna ga ke nyako o nagana tše dintši. Ke nyako o khutiša monagano. Nna seo ke se tsebago ko gore nnete yona ke tlo e tseba go segale. Ga go direge selo magareng ga ka le Maja. Mogwera ke a go rata, nka se go tšeele boyfriend.
ka mo tseba pelo ya ka ya baba a ke qualify go ngwala di-module tša ka moka go fedile ka nna a wa roska ba ka mkho bjale o to bona o rile ine mo ebile ke gopotse le go ya gae ke tla re ke duletseng mo so na ndo tuela sekolo so ka mo pelo ya ka ya baba gape basari e tlo ntlogele ene university e tlo ngana ke registera ngwa go tlang ke dusisa bothoko bja wara mara nna ona ntho ke do thusana ka yona mmao kwa bohloko ge ke mmotsa gore ke tlogela sekolo ebile o tla ba nkiša ngakeng a nagana gore ke loilwe wena ene o tsamaya ka mmereko a rabo ka seno dula mo kgedisele wa loba monna e re nna ke reka borotho mone ke lapile wa bia everyday nka se a bia nase e re nna ke šale ke nagana ka mathathaka a o toloka wa ra Maja se ka o to bothoko ka mata le wena Kam, gane e be o ro ya kae? ke be ke mo tseleng ya go reka borotho so ka bona o dutse mo ka re ke to mo wena Warra, gape monagano wa ka o lapile e be ke bala bošego ka moka le nna ke nyaka go thoma o bala ape exam ya thoma next week yana Kam, gape nna be ke sa tshepe gore wena o ka ba le matla go qualify ngwala exam so morabeane mona a pass exam ya ka ya matlhomo ne gape wena le Maja be le sa tšee mmereko wa sekolo serious monna nna ke bone gore Maja o nlatheja lo ja le diana le sefelo nna ka thoma go dia mošomo a sekolo ka ba ngwana a sekolo ka letšha go papa a sekolo monna o dile ga botse wa bana gape nke be nno le wena o sa qualify ngwala exam a bome ba kgetompolaya mo ola ke sa qualify so Maja re o tlo dira bjang ka gore yena sekolo se mo paletše go tole ba kgere o nyaka mošomo mona go tole ba kgere o nyaka mošomo ebile ke kole ba re ba nyaka batho ka kwa radiong ya university ya rena ape Maja na le talent ba presenter da mane wa ba kudu maybe ba ka mo jia e re ke to feta ka mothao setša ke feta kwa roomong e re ko bona Maja gape ga a teko ga botse wa kwa tabele ya go se qualify go ngwala exam e mo kušitše bohloko o nkgopišitše yena mara swanetše gore ke mothege ge dilo tša gago di sa tsamaye ga botse modimagane gore ngo sa tlosang rata wa tseba dilo tša ka ga di sepele ga botse pelo ya ka yona e bohloko ke dire jwang mara modimo wa ka ke gae goba ke nyake mošomo ka gobane ge e le sekolo sona sempaletše Lulu a ke re kwane gore o ka setle mo roomong ya ka le hono moratiwa ke be ke tlo bona wena ke be ke tlo checka gore o shapo na Lulu ga ke shapo bophelo jwa ka bohlakahlakane ka lebaka la go se tšee mmereko wa sekolo serious Maja wa ka go tla loka ka moka re a tseba gore bo senya ko tla university o tlisitse ke gore bazari re fa tšhelete ake e be ke nagana gore ke tlo no tijela tšhelete ya ka ya bazari without any stress lena le betha le patalela ke bazari nna ke sa patalela ke batswadi Lulu wena o kaone ka gobane o ya go ngwala exam nna ga se ke qualify nna ga se ke qualify go ngwala mmetse wa tseba a ke tsebe gore ke dire jwang ke ye gae goba ke nyake mošomo gae gona o se ka ba wa ya Maja o bolaya bommago ka pelo gape ba nyaka o tsena sekolo Lulu ke nyako robala ke khutše taba ye ntshwariša stress Maja bula lebati le ke a tseba gore gona ka morumong ya gago bula lebati my love yo gape ke feitše trial a fa ke tlo kgona go qualify go dira medicine ngwa go tla go he gape ke tlo bona nnete mo